Kajing ang nud jong ubosen ha upadayo rang akol jong Cabo Verde ban jale kailang bat besi hak jo ka klub imat menta kalak ban urlong sisya. Haga bakat kubi kubor laong paka klub Inter Miami. Kala don jing temu ban soino yaw ne rang akol ka Cabo Verde. Kum u free agent hakane kaliyo. Kat kum di kubor laong paka klub Inter Miami. Kelas tang kajing keren bat une rang akol jo ka Cabo Verde. Paso yaw ne rang akol kumo free agent menta kaliyor bala da jawa kane kan urlong sisya. Kum ta kajing ang nut joko bosen ha om day tang bawlayo ban de kai persya ya ka tim badon Messi. Kendai sisendon menta unjolat ban yale kai lang haka juga klub ke badon Messi. Kum ta watlah hadu kane kapor om padon ke kubor ke batikna lah to bosen ha un tren em tade un ko ngun em kat kum kajing ang nut jing trang juga klub Inter Miami batsoy ya ne rang akol. Henry kumbau la angnut baro sikata haka bau bosen ha ulah keren ru da kapoong badang haka World Cup ke badang sudap usnem arajar arpuar bosen ha udah big fans jong Argentina haka ukeng ru yaw Messi kum tau god of football kum taru menta ke Inter Miami klem da penslam kelas tang sendon ke jinga keren ban so ya ne orang akol jong Cabo Verde kum ban supet kenal hangne bahaka ne ka World Cup arajar arpun riu urang akol yang ke Cabo Verde bosen ha ulah pau nambah ha ke bahak ke jina kai Persya ke Argentina ya ke Cabo Verde ha ke Argentina kelajop dalai la arko nadu pastang ke jina kai ke group stage ha ke Cabo Verde Persya ke Spain ru ke Spain kam la ban tap kol ling ba ke jing trim ban jing tebit jong ne orang akol abun teli game ne orang akol wa Yosef bun teli bat pelaj ya Cabo Verde na ke jing sya tap kol Henry mentapat kadba ke World Cup kadang yai kampat poin seka bakut kadba ke klub Inter Miami kala da stang no ya ke jinga keren bat ne orang akol Cabo Verde ban yele kailang bat Messi hak MLS hak klub Inter Miami tungen sepik lah to kene ke jinga keren ke Inter Miami bat bos nah kan urlong sianem bat so ya ne orang akol ban yele kai hak MLS hak klub Inter Miami haringkat Messi kublai sibon